Hi Mayam, Capex Beauty da amuhana welcome to Zari. Ngasigi share to Zari ba products sing se eyeshadow ne. Aduga ngasigi eyeshadow sing se beginner aduga kitang affordable su oiba eyeshadow kara aina khangat chabane. Ngasigi khangat jariba eyeshadow sing se neutral tone oiba ngaktane aduga kitang bright su oiba hadi each palette se da kitang bright oiba su yawe aduga glitter oiba su dumi khara yawe. Ahanba aigi eyeshadow se Wet n Wild gi Rose in the Air ne aduga magi number sina E758. Wet n Wild se one of the best qualities ne affordable range aduga sigi Rose in the Air eyeshadow palette se it's one of their most famous ones. Ma se cruelty free ne, which I really appreciate. Sigi eyeshadow palette se ayambana matte oye aduga monda yauriba shimmer shade se ani khakne. Sigi eyeshadow palette se magi color scheme se adum ayambag skin tone da chanagani na khalle hadi mo da yariba browns and magi purplish shade haigadra sisu adum chanagani aduga mo da yariba shimmer shade ani se sisu adum chanagani na khalle ayamba skin tone da. Sigi Wet n Wild gi color icon gi range se makhal color scheme da lakpane green gumba purple gumba or atopa shimmer hena yauba. Sigi eyeshadow palette se magi price ga hayadi magi quality se ai adum fazana high oina haininge haidi color payoff plus akoina blend to bakanda mangonda tariba magi pan da yauriba color se adum fazana payoff fazana lae. Next aigi eyeshadow se Lakme 9 to 5 range ki magi quartet ne aduga magi ming sina Tanjore Rush kawe. Sigi eyeshadow se sigi palette se masagi sponge applicator amaga lae. Sigi palette se matte amta yaude mangonda yauriba color mari ma yamna high shine oiba natta targa su shimmer shade ngatane. Aduga magi texture se yam buttery oye hadi taiba kanda yam easily glide over tawe khoigi skin da. Sigi palette se seasonabada it's very easy to use. Aduga sigi product se adum phasana blendable oye mase limited shade ta lak targa su magi sigi yellow and brown color se blend to bakanda it produces a really nice soft smoky gi brown dot. Ade Lakme gi sigi eye quartet se akoina everyday use kiti I think this is a very good palette hadi yam kana extra oiba nataba aduga pura matte oiba su natabdo it's on the borderline between labado. Next aigi palette se Swiss Beauty gi Hilary Rhoda palette tune sigi makhum se I'm sorry aina sanitizer ga kino ga taru with khara soidokre magi color scheme se su yam phajaye haidi neutral oi targa su phajaba shimmer purple gumba aduga magi sigi gold se sisu yam phajaye aduga ma se ayambana shimmer shades ngatane aduga mangonda transition natraga matte yaure se sidi limited number da yawe. Sigi Hilary Rhoda gi eyeshadow palette se nga sigi ahum sidagi khwaidagi cheapest ne aina laibada 220 rupees ta laye se Amazon dagi. Sigi eyeshadow palette se hanbada I didn't have much expectations when I bought it. Haidi magi price yengaga I thought magi color payoff se yam low oigadra na khalle but it's not like that. Haidi Swiss Beauty se Indian company ne aduga I think they've done a very good job with this palette especially mangonda yarba shimmer mayam se adum decent oye. Swiss Beauty sigi Hilary Rhoda palette se mangonda yarba color scheme se I really like it haidi purple aduga peach aduga red oiba se plus magi pop of gold ama yawa se it's a very beautiful color. Like always, eyeshadow thaba se either concealer natraga eyeshadow primer natraga eyeshadow base tawraga taiba targa di masagi pan de yorba color do exact lakpada yam help tawbane so I'll try today as well. Ahanbada Lakme gi sigi kano quartet se hana try tawge yellow hoi targa suma kitang gold gi type de tawba color amasu haibet change aduga sigi quartet se de yorba color ani se blend tawba kanda yam seamless oye haidi problem kitam leite aduga patchiness kumba dryness kumba da adu kemta leite so it's very easily blendable. Next Wet n Wild gi Rose in the Air se sigi amuk demo uchage magi color payoff se zo adum phajai hadi pan da lai se asi se adum lae. Shimmer di I always feel kutna taibana is the best way either setting spray targa brush na taiba that's also another option. Magi shimmer color payoff se so adum blinding oi adum phajai am subtle oi targa so it's quite pretty. Sigi palette se magi color se akoina seasonabada ma se kitang color payoff di wa le haige adi compared to the other two but magi color se adum
buildable di phajana oi haidi akhoi mathakta thabada pura tahiba khotkhiba aduga dryness keka tawdo adudi kemta tawde but magi negative oiba pot ama hayo hai taragadi ma se scent yawe mondasu color ani se blend tawbada it's quite easy haidi patchiness dryness blendable oidabda adu kemta tawde sigi gold color se su ma su phajana buildable oi haidi akhoi mathakta adum hapchalaga magi color se pura adum bright ohenba vibrant ohenba adum yani ne khalle kitang subtle oi taragasu ma se light phajana catch tawning hada akhoi movement tawa kan adum phajana light to catch tawni na khalle sigi wet and wild gi palette siga sigi Hilary Rhoda gi palette se mabani gi main ingredient components se mica and talc ne na e maningda but yam hena sensitive skin oibana tatargadi I think sigi product ani se adum chana ni na khalle haidi aina ngasi bo si ani se seasonable kandadi aingonda kemta mit thuppa irritation or redness to adu kemta thokte performance wise sigi eyeshadow palette ani se maybe it's not the best but mabani gi price point plus mabani color scheme se habit sumana banina I think they're very good option for eyeshadow below 500 rupees aduga agi favorite ngasi gi ahum sigi manung daina Lakme 9 to 5 ki sigi eye quartet ne sigi color scheme se makhal lakpane se sisu ngasai gi wet and wild gi makhal do adumaina Lakme gi sigi 9 to 5 range ki eye quartet se jo ayamba da chana gani na khalle because irritation thokpa aduga hakat chabi redness ke ka do ai ngasi bo seasonabada I thengnadri ngasigidi sida lotion jarage mathangda atopa eyeshadow khara amu ai review tawjarake thank you bye